Dobar dan, dobrodošli u još jednu agropatrolu. Danas smo u Odžacima, idemo u obilazak pšenice da vidimo u kakvom se stanju usevi nalazi. Hajde da vidimo šta se nalazi u ovoj parceli. Ove godine imamo slabije razvijenu pšenicu u odnosu na isti period prošle godine. Iako smo pre ove kiše imali izraženu sušu, ne smemo da dozvolimo da nas ta činjenica prevari i pomislimo kako da zbog takvih vremenskih prilika nije bilo uslova za ostvarivanje infekcije. Ako pogledamo malo detaljnije, septorija se ne nalazi samo na donjem lišću, nego je počela da se širi i na vršno lišće. Pšenica se nalazi u fazi vlatanja i ovo je ključni moment u formiranju potencijala za prinos, jer upravo sada se formira klas, broj zrna po klasu i broj klasova po jedinici površine. Dakle, ovo je pravo vreme za primjenu preparata Priaxor, jer će nam Priaxor biti prva linija odbrane od svih patogena koji se nalaze u njivi. Možemo reći da je Priaxor idealno rješenje za septoriju, pepelnicu, rđu ili u ječmu za mrežastu pegavost, sočivastu pegavost i ramulariju. Priaxor ima jedinstvenu karakteristiku pokretljivosti u biljci. On se u momentu tretmana nalazi na istretiranoj površini, njegovim slivanjem u pazuh lista dolazi i do zaštite novog porasta. Na taj način štitimo deo biljke koji nije bio obuhvaćen tretmanom. Priaxor, pored svog snažnog fungicidnog delovanja, pokazuje značajne efekte i na same fiziološke procese u samoj biljci. Biljke tretirane fungicidom Priaxor su snažnije, zelenije, bolje usvajaju hranjive elemente i lakše podnose stresne uslove spoljašnje sredine. I zato svaki uložen dinar u Priaxor uložili smo u sigurniji i veći prinos. Hvala vam što ste nas pratili u još jednoj agropatroli. Pratite nas i u sljedećim epizodama. Više informacija možete naći na našim web stranicama i društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećoj agropatroli. BASF, rešenja za poljoprivredu.